الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah, iarinisap kita niyo ha jaman na to ini. Waktu persukuan sing guru na to mulia, amoy in dimihil na isap katutan niyo ganap sin pengajian na to. Amin nakauna insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini tungod pa amoy in sambahayang sunnat insyaallah ta'ala lilayon niya katutan niyo ha waktu ini. Manayong kita ni marayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala itukbal ko ang guru na to kalasahan wayro na ruweng dan Syekh Basir Sahidjuan wal yatafaddal siyadatuhu mashkuran. Syukran Pak Tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nakasampay na kita ni marini sa pahambok pangadjian ta amin babun fi salati tatawwa amin salatun nawafil, yani mga sunnat kasunnat-sunnatan ni nangunta wasin sa bahayang fardu atawakan amin lang ta nakalalawak-lawak pareng ha sa bahayang fardu. وَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شَرَعَ لَكُمْ بِجَانِبِ الْفَرَائِضِ الصَّلَوَاتِ تَقَرُّبَ إِلَيْهِ بِالنَّوَافِلِ الصَّلَوَاتِ. Ingatan niyo bunato din Tuhan niyo subhanahu wa ta'ala, in Tuhan na to Allah subhanahu wa ta'ala siyara kato niyo in amin makasuok kita niyo matukan niya di nga sabab sinding nga mga sambahayang fardo kikasuok ta fallahu ta'ala iwan na sin mga sambahayang nawafil. Fatatawa bis salati min afdalil qurbat ba'da jihad fi sabilillah wa talabil ilm. In sambahayang nawafil kasunnat-sunnatan inyan afdal lami marayaw siya hikasuok fallahu ta'ala ba'da mapuas isab sin jihad fi sabilillah iwan sin manuntut ilmu. At niya banglaw niya ba'da jihad mapuas hawawaan pa siya sin dua perkalain. Lidawamatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qurbati ila rabbih bin nawafil salawat. Wa ini biyugto masi hihinang daran-daran ni hinang wala biyugto sin jungjungan ta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in sambahayang kasunnat-sunnatan hakahuwi niya yaun amuin hinangun niya bang biyadin hikasuok niya tun fallahu subhanahu wa ta'ala. Wa qala alayhi salatu wassalam in agisin jungjungan ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salatu. Pagpatutog kamo, pagpaguntul kamo ha pag-ibadat niyo. Bukon kaw amuin madtumari amun wayrun katutuan ubus siminang ubus ti lang sinabuk yaminan simalan dihato dyan hinang ingatan niyo unar tuod inlawi maraw kakahinang doon kanyo amunin sa bahayang wasalatu tajma'un law na salatu tajma'u anwa'an min al-ibadat tajma'u anwa'an min al-ibadat in sa bahayang napun narampung niya, natibuok niya in mga parbahagian at tawakan jinisan sin ibadat. Kalkiraat, biya na sin pagbasa. Waruku, iwan sin pagruku. Ini pagpakita, pagpatiwawa. Tuan, was sujud. Wad du'a. Wad dulli. Damikan gul pagpatiwawa. Wal khudu, pagpatiwawa sa taiwan kabuka. Wal munajati Rabbi subhanahu wa ta'ala. Iwan pag-alok mo, paglaong sambong mo, iwan sintuhan mo, Rabbul Alamin. Wa takbir, iwan panglagoy mo patuhan mo. Wa tasbih, iwan pamudji mo patuhan mo. Wa salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iwan pagsalawat mo Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa salawatu tatawa ala naw'in, in sa bahayang sunnat na bahagi siya nagduwa. Anwa'ul awwal, impanagnaan palbahagian kaniya, salawatul mu'akkatun bi awkatin mu'ayyinatin. Amin mga sambahayang
na nakakampong na hamuk si atawakan kiyaway tatud ka na inwakto niya. Salawatun muakkatun bi awqatin muayyinatin. Amin sambahayang kiyaway tatud long na inwakto niya aminin sambahayang mun. Wa tusamma bin nawafil muqayyid. Tiyawag sa ini sunnat muqayyidatun. Hati niya nawawagot siya. Nawawagot siya iwansin sambahayang amuin fardo. Hati niya pag-uusin fardo himinangkaw magti ko sumamay atawakan before fardo puas baang magtuy ikaw sumunat kaniya amun lang sin kato kabliyatan ba'diyatan. Wa anwa'u thani law na salawatul ghayru muaqqatin muaqqitatin bi awqatin muayyinatin. Sambahayang bukon isab siya na hamok nakakapong iwan walatud siya kiyaway ta in waktu amin tiyugila lang niya ini. Wa tusamma bin nawafil mutlaqatan. Tiyawag sa ini bin nawafili al mutlaqati. Tiyawag siya sambahayang sunnat na mumutas siya. In panagnaan lang niya wa anwa'ul awal anwa'ul mutaaddida. In panagnaan palbahagyan niyadto amin pagyan amin na muqayyid al nawafil al muqayyid inyad tulaw niya sambahayang sunnat in ginisan niya inyan mutaaddida to naiitong-itong siya kaya way tabang pilain taod niya wa ba'duha akad min al ba'd in siyayad to muakkad pakanya wal akadul damikyan wal akadul anwa'u as-salatul kusuf damikyan nakasud din dito bukod sa ring mga langta muqayyid nasabot sa sunnat muakkada biya na sin salatul kusuf amuin sambayang lahu biya sin limaway-laway long tawian pilang kapito na maha liyawayan inaw naglahu di kato nyo na Allah walang bisa wabang uno hininang sin mga muslim aun waktu mga kiaulungan sin Allah ta'ala ni nga sabab sin kaawaman sin kita nyo azaman na kauna pagkarungukan tayo mga muslim magtaw timbakan magkakul in mga buros papayo ng mga lusong inya to bukon niya tuwayron na to connection niya in mahinang kagibasin mga sahabat sabab lang sin rasul in al qamar amun nakaalaw niya al qamar al sams wal qamar in mga min ayat din nga mga pananda ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang magzato ka zaman nila na kauno ni paginangon sin Rasulullah magsambahayang sila pagusin sa bahayang nila mahawa in mga pagbasahon nila rin di sambahayang ini nampaing katon waktu Allahu Akbar so way kita ni magbalik pahinang sin mga sahabat ilabi luwa hinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma salatul istisqa sambahayang ulan ang kanay ulan ni tuntumun na to misan pabiyayta kato niyo sin mga long tapag-asa hindi pangulan be ini pangulan di dad tumakan amurin maka din Allah subhanahu wa ta'ala sinlimaway-laway di huwag na uminag-ius lang niya umulan na pangulan na rin kato mga duwang kapito na pabiyayang pato tikita na mo lang na pangulan na rin kato nabunali sab limaway gabon sabang bukon kawayan sin Allah ta'ala paulan nun misan pakita mo yung gabon itom na yung langit amin timigidlom na siya bang di pa kawayan sin Allah ta'ala paulunin ulan di na siya mahulog ang kana inde ini hipagpangayo sin mga sila kanabihan sabab in tubig amunay nin source sin katan tumtumon sin kita nyo ang kana subay tud sa ini paguwat-waton laong sin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu na nawassala mo din nga mga kitab nahu inang sa mithal sinambok muallif laong na in mga mano siya mga yufan Allah subhanahu wa ta'ala bulawan iwan pilak humangad so isayang limela pataas sa alaw na wala ko kaya ingatan ni Allah ta'ala ring tagna nagpahulog bulawan iwan sin pilak amo na lang sin Umar ibn Khattab kaya ingatan ko ni Allah ta'ala ring tagna ihulog niya tasin langit amo rin ulan inhimumungan neto lang sin bahasa balaka aun biya kalawm-lawm niya manunjo kiwangin mano siya mangayo bulawan mangayo alta pagkalang ten mga bulawan ni alta sa lagu-lagu tirana namin tumaw ng pilak
Mangkaw mga yuar, uno-uno na Allah subhanahu wa ta'ala, muna-munain pangayoon mo rin ki ulan. Sabab doon tumaw din mga kataan, uno-uno din nga ulan na siya. Biyasin basi. Inallahu ta'ala nagpaturon bitan niya, basi, nagpaturon siya basi at taasin langit, makusog, mahugot, mapagun. Nain pangaso, waon basi magkahulog at taasin langit, na wayroon. Ha? Ba't bang basi nihulog at taasin langit, wayroon ba itajato? Lugo kataan, sa amo rin kay nga tanta magkahulog at taasin langit ulan, sa mainang na siya, basi. Amo yan, in kudrat iradat sinallahu ta'ala. In sumunod pa siya itong masalawatut tarawih, salatut tarawih. Amo na yung pagsambayang tayo, muakkada sa ini. Sambahayang tarawih. Amo na yung mahinang na to, maray na, mga kiulungan siya ng Allah Ta'ala, maray na. Thumma salatul witr, iwan salatul witr, muakkada sa ini. Sunat ang muakkada. Wa kullu min hadhihi salawatin sayati anhu al-hadith wa khasat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Long sing kitab ingkatan si mga hadis nagkasabot salawat kasambahayangan nasabot tayo ni na hiwaita tarakan niya in hadis manunjuki maun kan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dihaw numatun kita pahambok ding mga sambahayang amin muakkada. Long na yun na sing kitab babun fi salatil witri. Wa ahkamnya iban sin hukuman kanya. Long niya nabda'u al'an bil hadithi an salat al-witr li ahamiyati. Tumagna kita niyo hadith amuin manunjuki pasambahayang witir iwan sing kalagwan kahalgaan niya. Fakadaqil innahu akad. Dati na aun nami nagiyan long niya beta sing kay ban ulama long niya inini muakkada. Tatawa. Fadhahab al-ba'd al-ulama ila al-wujubihi. Kaya paano sing kay ban ulama inyari wajib. Wa ma ikhtilafu fil wujub. Daawang na lang tadi nga mga pinag-ikhtilapan nila, lang singkay ba ng bukon siya wajib, nahulog na siya fahuwal akad, nahulog na siya madto. So wayron nag-ikhtilaf kanya duwara. Lang niya muakkada iwan sin wajib. May tayat to nagkayanin kaiban na lang na inini wajib. Asawab in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bang siya di magpakawitir sindom, makawati sa sinadlaw, magwitir sa sinadlaw. Biya sinsambahayang fardo launta pagkadaan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na nakapapanawin mga ulama bihadto. So nakawa ni Raisab dahil hinang sin Rasulullah. Iwan sinahamon na kaida syar'iyya bang sa pamain sambahayang fardo wajib katinggalan sin manusia biya sin subo makawati kaw adlaw na magkada kaw. Nang kanya to piapanawin nila bihadto. Sumakawa in kanukdukan niya mga masyhur in siya sunnat muakkada sabab nakalamod siya dito ha sunnat. Wala siya nakalamod na sambahayang amuin sa khams salawat. اتفق العلماء أو اتفق المسلمون على المشروعة الوتر. So hambuok nag maupakat in mga Muslim. Dahil ha siyara tuod sinallahu ta'ala in witr. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hinang niya to in witr siyara sin Islam falayan bagi tarku nari yatu manjarita hiwin yan waman asarra ala tarki bangsa pa mabiya tiud niya waman asarra ala tarki ini tiud niya to di na hinangon fa innahu turaddu shahadatu inyatu hisulang hapag syahadat niya hapag nagsaksi niya fa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah may nangyatu hipanulang bangsa pama tiud tud sinambok Muslim di siya magwitir la ilaha illallah. Wa qala Imam Ahmad law sin Imam Ahmad man taraka witran amadan isiu in binin niya tud in pagwitir amadan forever di na nabalikan di na siya maginam fahuwa rajulun su. Tiud niya to di na siya magwitir. Inshallah si Imam Ahmad usog sangi-ngi. Nabiyadin na bang kita mangi pa usog. Allahu akbar. Misanin maraya usog bang di na magwitir mangi da usog. Layan bagi anyuk bala syahadatu. Dia tumapatot tayo mo ni syahadat niya. Warawahu Ahmad wa Abu Daud marfu'an man lam yutir falaysa minna. Isu hindi magwitir bukon yan din kamo. Al-witru ismur di raka'atil mufassilatin ammal qablaw. In pagyan witir amin
law niya hangaan tiyawag siya hang karakaat na kabubutas siya. Ding hakaibanan niya. At tawakan ding panagnaan niya yan. Ding mga 2 rakaat halima law na lis-salasati rakaat wal khams wal sab'a wa tis'a wa 11. So amo niya tinwitir. Bangko si mambahayang 5 ato in hamukyat to amo niya tinwitir. In 2 syaf'in pagtawag. In 4 in unom damikyan. In 8 at tinyaman ko si mambayang 5 4 in ato syaf'in. Dua-dua in paginangon. Manjari mo rin sab si hambuk. Inshallah sabuton na tumang biyadin pa. Fa idha kat hadi raka'atun hadi ar-raka'atu bi salamain fa akthar farwitru li raka'atul mufassil wahida. Nawang sa pamain kiaunan sin sambahayang ini 2 in salam niya. Salaman mo siya 2 sa pamain 5. Salaman mo siya 2 salam, in 2 salaman mo 2 salam, in 7 salaman mo 2 salam, na inyat to hambuk, in witir hambuk sadya. Bang mo siya butason hinangon 2 salam, in witir hambuk, di mo manjari hinangon 2. So pama si mambayan kau tung karakaat, 2 salam, di mana? So hinangon mo yat to in witir hambuk rakaat. Bang ko si mambayang 5, hinangon mo yat to long ta amuin salam hambuk. Kati niya, 2 ruwa, pag-uusad to, ang pahambuk sadya. Al-waqtul witir, in waqtu sin pagwitir, yung nayabda'u min ba'di salatil isa al-akhir, yastamirru ila tulu'il fajr. ففي صحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل ليل أو الرسول صلى الله عليه وسلم من أول الليل والأوسطه وآخره فينتهي الوتره إلى السحر. Dahil ka na Isa ta, at tinatagnaan in witer, dahil hapanagnaan sin Isa. Pagpasin Isa, sa pagpasin Isa, inyan witer na, sambil niya tulo irfan. Lang niya, lang sin Isa ta, in kiyaunan, sin Rasul sallallahu in katan sin tiap, in tiap, min kulli layl, in tiap dum, pagwitilan sin Rasulullah. Pag-uwasin pagwitin niya, ding hapanagnaan, hari tungan, iban sinha, kay napusan sindom. Mauhos siya, sambil lang niya amon pagtinya tuloy faj, o pamakon ba mga pagsasahol mo na yaon, mga lisagupat na siya. Pag-usad to, sambahayang na, gumawa ng fajar awal. Hey. وقد وردت الحديث كثيرة تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا ما قبل الصلاة العشاء. Kaya way tama kahadis-hadisan mataod manunjuki maun bunnatod manunjuki maun paamuin sambahayang witir indum yaon kataan sambahayang witir malaingkan amurain qablal isa hati na haut sin maghrib iban sin isa inan bukun pa sa witir. Faman yathiqu min qiyamihi fil akhir al-layl fata'khiru al-witra ila al-akhir al-layl fa afdalu fi haqqi. Hisiyusuing kaunan, matanto niya, in makawati siya hakay na pusan sindom, na palito niya pagwitir niya. Hakay na pusan sa magwitir, amuyat yun hakdal, bang niya mahinang. Waman ka na layatiku min qiyami fil akhir layl, hisiyusuing sa bimbiya di makatantuhi, makabangon siya sin kay na pusan sindom, fa innahu yutiru qabla an niyam. Subay in kaunan niya, sabiat to, na labi marayaw kanya in magwitir na. Punarton siya magwitir na, habi por pa siya matong. Bihada awsa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihad yung pagwasiyat si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawahu al-Muslim fi hadis min hadis Jabir radhiyallahu anhu, kaya riwayat si Imam Muslim hadis ng kan Jabir, kaya ulungan siya sallallahu ta'ala dengan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ayyukum khafa alla yaquma fi akhir al-layl, isyuring kanyo amuin mabuka di siya makabangon sin kahinapusan sindom falyutir thumma liyalqud. Magwitir na siya pag-uwas ang pasya matu. Waman wathiqa biqiyamin min al-layl, na isyusuin makatantoy sin makawati siya sindom falyutiru min akhir, na magwitir siya kahinapusan. Fa inna qira'at al-akhir layla
al-akhir al-laylil mashhuda. Aon din in nasabot din di mahdura, sibo da siya. Mahdura iwan sin mashhuda, sibo da siya in riwayat ito. Atin ay mahdura ng kalima hadir. In mashhuda atin kasasaksian siya. Walidhalika afdal. In damikian yan afdal. Wa akallu witr rak'atun wahidatun. In sa baba na laung tawiter amunay ng karakat hambu. Naam. Nasabot yan hadis damikyan iban inyan nahinang sin mga launta sila nakauna mga sahabat. Wa lithubuti anil asaratin min sahabati radhiyallahu anhum. Sa intimutog paginang sin mga sahabat in mga tunay nga mga nahinang astagfirullahalazim inato nahinang sin mga sahabat. Lakin afdalu wal ahsanu an takuna masbukatan lil Shafi'i. Sumakawa in afdal iwan sin marayaw bangsa pa maing kiaunan sin sambahayang muwitir kia uurulan sa sin Shafi'i. Hati niya duang karakaat. Hati niya sin Shafi'i dua rakaat. Si waling kabayaan mo, hinangon mo ini anak mo 5, 4, 6, 7. Yan. 8. Wa aktharu witr 11 rakaatan. In sa taas witr amuna inhangpo tag isa rakaat aw atawakan 13 rakaat atawakan ng putag 2 rakaat. Wa yusalliha rakaatin rakatain. Sambayangon mo to 2 karakaat. 2 karakaat. Thumma yusalli raka'atan wahidatan yutiru biha. Pag sumambayang ka hambuk rakaat, magwitir ka kanya. Liqauli Aisha radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil-laili 11 raka'at. Den kana Aisha ta. Asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam anak Abu Bakar, inkiaunan lang na sin jungjungan ta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam magsambayang sa sindum 11 raka'at. Hangpo tagi sa rakaat. Pagwitilan niya lang niya in hambuk din kanila. Hambuk yutiru minha biwahidatin. Hati niya pagwitilan niya din dito yung hambuk. Hangpo tagi sayat to inhambuk kanya witir. Amyan ti maksudsin himumungan. Wa filabjin yusallim bainar kulli rakatain wal witru biwahidatin. Sambaya salaman niya tiap-tiap hati niya 2 karakaat. Tinabugto-bugto. Alam sinang po, salaman mo siya yan. Walau an yasrida o nam yasrida thumma yajlis ba'da al-ashirat wa yatashahadu wa la yusallim thumma yaqumu fayati bi 11. Aun pay sablong ta so paman niya mabaya kaw sumambahayang diritsyon mo siya yaon. Hati niya, salam hambuk sadya. Hambuk salam, so pa masumambayang katong karakaat. Inyat tulong tanalilay tanain. Bugto-bugtoon mo siya. Sumambayang katong karakaat, salaman mo, salamu alaikum, musitinog mo inhambuk karakaat, witir. Sumambayang ko 5 karakaat, sumambayang ko 5 karakaat sin witir yaon. Pagabot sin 2 karakaat, salaman mo, tinukan mo 2 karakaat, 4, pag-uset to hambuk. Hati na bugto-bugtoan mo siya. Manjarira isab, hinangon sinambuk mano siya, bangsa si mambayang sa pamainto hinangon ni hambuk salam. Sabihan din, diretso siya. Pag abot mo sin lingkod yaon di na kaw limingkod awal. Wayron lingkod awal niya. Diretso kaw timidog. Diretso kaw timidog. Bukum biyasin sa bahayang magrib, limingkod kaw hayat awal. Ang pakaw timidog. Inwiter, diretso kaw timidog. Bangkaw si mambayang sa pama niya 5 karakaat, lingkuran mo dito 4. Di isab halima karakaat tinilingkuran mo isab dito hay ka-4. Lingkuran mo hay ka-4. Pag-uusyad to, timidog ka hay ka-5. Ini wayron at tinahambukin salam. Wayron mo siya iutan salam. Pag-uus bang si mambayan ka 7, lingkuran mo rito haunum, hitindog mo isab in hambu 7. Damikian bihat tuin siyam, hangpo iwan tagisa. Sa ilawi afdal, amuin salaman mo siya. Bihan mga kiaulungan siya ng lahu subhanahu wa ta'ala. Pag-uus unin basaun, yastahabbu an yakra fil awal, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma. Inni karwa, kul ya ayyuhal kafirun, inni katu, kul huwallahu ahad. Amo niya ni paginangon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kad tabayyana mimma marra anna dhalika an tutir bi 11 rakaat. At niya na patarang tana in pagwitir sa Rasul sallallahu alaihi wasallam
iwan sin labi marayo hangpo tag isa rakaat atawakan hangpo tag tuo ka rakaat atawakan pito atawakan siyam pito lima iwan sin tuo iwan din pinakamaba kanya amo na lang po ka rakaat hambok rakaat tayo. So mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala fa'ala kamil 11 amo yatin sa taas-taas wal adna law niya in pinakamababa isab amo na itong karakat sa malal al mujazi'u rakatun wahid sa in hambok karakat jari la isab siya yan wa yusabu lakaan piyag marayaw kay mo amuin himinang timidog sin sambayang ba'da ruku wirid naam taknut wa yusabu laka an taknuta ba'da ruku fil witir. So piyag marayaw kay mo in magkunot mapuasin ruku. So makawa din di aun sa ikhtilaf manjari kaw magruku ang magwitir kablal ayat makajari sab kaw magwitir ang magkunot ba'da ruku. Puas mo ruku pagangkat mo dumuha kaw. Manjari ray sab kaw pag uso mo magayat diretso kaw dumuha. Inyan makajari siya. Nainam si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mangindo ako rin doon pa Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah sin Allahumma dini fi man hadait iwan na sin kaywan ang dua. So murah-murahan amo niya tulong tayo sa bahayang witir. Nasabot na to, tumtumon na to in sambayang witir, in pinakamataas kaniyang putag to, in pinakamawawa kaniya to, sa inhambok iniyang tiyag majari sin sara. Inangon siya puas sin sambayang isa, sa milwa sin fajar. Pag-uus in sambayang witir, ini amura ini in pagkadaan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bangsa pa ma siya makawati na ini magwitir siya. Auno na siya itong malit pagkadaan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yan. In kalagwan sin sambahayang witir mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, murah-murahan dito na to patugtubon in sambahayang amoy panagnasabot sa sambahayang witir. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, murah-murahan ito na ay na pangadyan nito tungod paparkala aming mga sambahayang sunnat puas dahil amin sambahayang pardo insyaallah subhanahu wa ta'ala nakahampit kita niyo labi-labi na tuod masuok na yung bulan Ramadan amin siyo-siyo lang ta imbiya mga mabaya gumanap sin mga ibadat sa lago-lago dahil doon diyan na si mga nagkasabot niya to na atin niya bihayaon pati mataka na kita at baya-baya mga labira kumanhati kong kabulan dahil hawak to ini sabab na in Ramadan bang bukon hati ko pitsahang putag pito magkita simbulan insyaallah magkakitaan nito na atin niya pitsahang putag walo ito puasa na isap murah-murahan mga palanggungan na kami Islam amoy di kita niyo magbati laul at niya kumawa sin sa lago-lago lutuanan dahon na to pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala lawi-lawi na to habulan puti lang sin ini mga kamaasanta at niya bulan puti ini pagpapuputi sin ini pangatayan sin jantong sin kita harap patuhan Rabbul Alamin iwan magpalano sin katanta na malibadat sin kita niyo magpataod iwan tamikyan sawasa in pangatayad na to pa ini taw manghod na to kaya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala habawaw sin gumini maramurhan inya to nakakawa kita niyo pangadyan sa Allah salam doa na hadya pakatan uno na kamuyan nakatampat sibo dahalaw man sinula na to madto na mabot pa hula malayo hula Islam hula Arab salam doa kanyo katan mga katawte manguran kama Islam ibalik ko pa kurdo to mulia namin microphone magbalik maghatam sin programa na to waktu ini insyaallah. Alhamdulillah matapang sukul alhamdulillah na in sumunod pangadyan na to abiyat na sindom ini in waktu niya amo na in bag fi salat tarawih iwan wal ahkamiyah amo inimbi mga suway ta pangadjiun sabab dendi hasambahayang tarawih kakitaan min manus ya Allahu akbar taka iman ning kamatawran si muslim sabab sambayang muakkad
Sa misan pabihad to, malagwin pahala niya. Suway resab kay nga tanta, unuin makawatal ka niya, unuin mga rimanjari. Biya da po sa pamakun kuan, pamakun mga nangintaw kita, suway kita maingat mamaupo. Bangkaw kay maun, suway ko maingat minum. Sabad ko rin bong kulo natin. Yabang sa pamakiingatan min pahala, sin magtarawi, ingatay sabin makawawatal ka niya. Uy makalara, iwan sin makakulang sin ibadat ka niya. Hindi mo manjari nangun. Sumura-muraan pangadyan na to in sumunod ya to in sambahayang tarawi. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asadallah ila anta nastagfiruka wa natubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.